Jersey number 22. Jersey number 22. Bokto. Bokto. Sukanto. फिर सुकांतो सामालिया शूटिंग खाई का बार गुलनिया को बॉल बोयार जमाटिया जर्सी नंबर 16 सुंदर बहुत ही सुंदर बिलाई नाइटॉक सामालिया बेलाई के हालिया नाइटॉक फिर अवर्ण संजय दोनों टीम का कैप्टन संजय और अपर्णा जमातिया बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मणिपुर का खिलाड़ी रतन किशोर का पैरों में बॉल बहुत ही सुंदर नाइस है शाबाश बहुत ही फास्टेस्ट बहुत ही सामालिया हाई शूटिंग खाई क्या फास्ट कॉर्नर किक अवर्ण सुंदर बेलाके नाइटक लई RWKL nengai tim ni Bokta बुलामिनी सिरान मणिपुर का खिलाड़ी बहुत ही सुंदर क्रॉस फिर बक्टो के पैरा में बॉल सुंदर बहुत ही सुंदर बोयार जमाटिया समया बायने बोयार जमाटिया सुंदर जर्सी नंबर 16 बहुत ही सुंदर बोयार जमाटिया मैदान का कमेंटेटर खाइनानी बागै हामबाय हामबाय सुभाषनो जों पुरानि बुखा खेला नंबर यागुला जों WKL क्लब सन्नो सन्नुगलै दङ मास मादक सेलेवि दंखा बन लगोनो बैक पास खाइदोखा हाय डिफेंस प्लेयर्स राइट आउट तौरिका किंतु हाय बॉल ये फेरो हेपिका लेफ्ट आउट हाय सुंदर पास नाटकले पास खाइदोखा बन लगोनो सुकांत याकमो बॉल सुंदर पास संजय शूट खाइके किंतु खैरोबिका हाय संजय याकमो बॉल फाउल मंजका सुंदर स्किल तौरो का बॉक्स बिसियो किंतु दुटान हेडिंग नाइटकले जाम खाइ हेड रहिरो बने बागै बॉल फिरो फैपिके जर्सी नंबर 19 शूट खाइके किंतु दुर्बल एकदम एकबारे दुर्बल कोनो पांच करिके हानि बागैनो का सुजा गोलकीपर याको बॉल डिफेंस नाइटकले तौरिपिके हाय मनका मणिपुर प्लेयर चुकांदुन याकमो बॉल किंतु प्लेनि चांस दंमोनि बॉक्स बिसिङाव बॉल हाय बॉल फिरो हेपिका डिफेंस नाइटकले लेफ्ट आउट नि प्लेयर्स बैक पास करके जर्सी नंबर 15 चांस दंमोनि किंतु गोल बार नि साखाथि लाइ थमोनि बागै कोनो वानानानि करै प्लेनि चांस दंमोनि किंतु सुजुग हाथारगलै तौका किंतु गोल बार नि साखाथि तौरिका नाइटकले बॉल सेइदिं जर्सी नंबर 17 बॉल फिर फेबिका
Doktor, naitok le box bising tahu dia sudah goalkeeper yang ball kintu foul left right out ni tahu dia free क्या बुक किया किंतु तमजानी खैमान dribbling खाई तो किंतु सुंदर dribbling tahu dia किंतु box bising किंतु फागा tahu dia hai कुनो target छाड़ा tahu dia सुंदर skill naitok le skill खाई तो किंतु माफ किसी di bangui blade problem thangka Horowani femine bagui hai left out pathur ke left out jersey number 17 bukan to shot kintu box mesin dari hai ball khelo febi ke kosongan dari yak ball kuno wana nai kare oborna yak ball sundar dribbling kintu sabodane pass khainai back pass kai ka jersey number 17 oborna yak ball foul manjaka WKL yak bai dakar mani bang nirang nu kuponno ke bo yak yagoi janda solawat orang bagui half ni poribos kache lotari khaijak nai hai bagui joto 10 ni hasal ni simita orang de post tahu ro jersey number 22 naitok le box bising kintu defense naitok le head khairuka hai na wisele tongko tahu roka kintu hai offside ban jaka good decision tahu roka right out di dutan to head naitok le jam khai head khai tahu roka boyer jersey number 15 boyer yak bahai hai ball khelo bhai pika semi final thonani tabo jora jotono 10 run opekha hai jersey number 18 oboron yak ball naitok le pass kari ka back pass kari ka sabar do foul khairuka bokto naitok le bokto tawuruka khatung sundar head naitok le head khai pa passing khairuka jersey number 17 sundar passing oboron yak ball kintu passing uitangka moniponi yak ball naitok le hai bokto yak ball kintu sabar todan keman pala ni chance to moni kintu naisa balai ni chance to moni naisa kintu sujog hat chara khairuka hai sondoni yak ball sonja do tanto ball skill khaitlanka passing khairuka suganto kintu covering khaimaya hai ball thangpika mas pada lai raja udah pas udah pelai baudo jersey number 19 tauruka left right out di tauru pika hai kila morning ekados ningui jersey number 14 do tanto player sundar skill taituk skill khai to khai hai kintu mat ki sine bagoi kisota player thangna osubida ui thangka hai ball soiti pika kila morning ekados ningui sundar pass jersey number 16 shoot khayoni chance tumani kintu hai covering khemani hai na pataro thangga beli chesta khai kintu tinin hai जों 50 টাকা থেকে রওফানে जों পোসাগো মাত্র 20 টাকা বাজে जों তিনিনি বাইরেনি খেলোয়াড় রক নগুই দङ দ্বিতীয় দিননি খেলা কোয়ার্টার ফাইনাল 19 jersey number 19 tauiroka bokto yak ball sonder pass sabar naitok le tauiroka moniponi player yak ball kintu control narmai hai ball khelo bebika bokto suganto naitok le hai bokto yak ball sopika left out tauirka left out free kintu capture krai defense naitok le defense khai duka kintu hai ball skill khai box bisio tare bika kintu sanjay sondoni yak ball tawani kintu hai nei ball khelo bika defense naitok le sundar skill sabar jersey number 9 sundar tawirka box bisio ball kintu kila morning korwan jani krai suja goalkeeper yak ball dudan to goalkeeper jam khai ball ro naka dudan to hai right over tawirka kila morning covering khemane
Kila morning ekados ni ngoi right out thunai and hai boli fre bola muni ni yak ngopol bola muni sundar skill bola ni obigyo player bola muni lab out to rekha WKL Manipur ni players Sugantoni Tauraka box kisiyo kintu teman-teman kliman Ja warna kiri sudah goalkeeper nya go ball lain opsi dangui tongka thunai rone bagui miafaro horo di family bagui mat sakau kisi bisiyo kintu lain mat kerak jak hari khatung ni yak go ball over na jersey number 18 Sundar pass naitokli pass ground pass kairuka right out to uripika hai pass kairipika boni logona Sundar pass hai Manipika jersey number 14 Bau siu tadi ka kintu hai phira with pika defense banyak tim no defense kerak kono golone sujog mania banyak tim no ani over no bayar niyak ngobol kintu bayar so jersey number 10 kintu hai na hai tau deka phaka tau deka score line no iman ka WKL 0 Killa Morning Club 0 फिलहाल अभी तक स्कोर लाइन किला मॉर्निंग क्लब 0 यानी कि 1 और सॉरी 0 0 और WKL 0 पाइथक नि यागोनो थांगै थांगा किला मॉर्निंग क्लब नि दिनैनि मैच परिचालना खायनाय बयार जमाटिया साबाद अवर्ण शक्ति रतन किशोर बहुत ही सुंदर बक्टा फॉल्स का इशारा WKL निंगै फॉल्स मान जाखा लंबा क्रॉस बयानी या को बॉल ऑलरेडी ने क्लब निंगै गोलकीपर लाइखांगे फॉरेनर मा होनाय गनो बढ़िया कीपिंग half time engkha tabu sujra 0-0 score kebo goal dalai meko morning club Killa morning club versus WKL mo second half paimani thangmung nugui bankha toiro ka WKL ni yang Eko kena su WKL konar man kha tablok WKL ningai konar tok nai
Gol. Morning Club 0-1 Morning Club sampai ke 1 gol. WKL 0. Paji yang Morning Club ni ngai kaisa baji phatris nai borok gol sapai min bagai ekbar kha Reka Morning Club sampai ke 1 gol. Kini berakhir kita tengkereng rok tengleman inuk jago. Kalau mau kerja yang dolai kami maru sendiri. Halo. Out. Goyang kita lihat maupun nanti sampai kan kita di goyang kan di Tin bhai final sing haka khela Tugman ka 1 और WKL 0 बेलायखौनो दिनै मोननाय थामसा काप निङै बिदायङै थांनाय हानि बागै
बेलायखेनो बायनानै टीमनो बेलायखे करा WKL tei Killa Morning Club Fia tabok jora sung school line no gui manka Killa Morning Club 1 WKL 0 samay abusuk jora tibe बेलायखे experience goalkeeper Matia again Boyar Sababotini keplaingai thangno Killa Morning Club ningai tabok jora ek by lead rawi tongo Samaya Samalia Hai na hai Naitok lai cross khai ka Fia kya bakrai Direct goalkeeper ni gloves of ball Sabat Jamatia right back WKL ningai led by Tabok Rawi Tongo Samalia Belayke Suzuk Haman Mane Naisa Zomatia Fiaba Suzuk Hatsara Kai Roka free kick मणिपुर का खिलाड़ी भी मौजूद है बहुत ही सुंदर मैदान का बाहर बॉल WKL का थ्रो इन गोल किक Killa Morning Club Saraiti Parna Araita Tamaravo UB Nagar versus Noabari High Secondary School Sangtiris Tarigon Logoi Manai Kantia Kami versus Teripa Kami FC Bokto Zomatia Mokolo Naising Wajak free kick shot लेने की जमातिया WKL का खिलाड़ी बहुत ही सुंदर सिरन मैटी मैदान का बाहर बॉल हेलो लंबा पास उसका रिक्वेस्ट करना चाहता हूं Sukanto Zomatia misunderstanding mispas Belayke experience Thangkrung WKL ningai midfielder thangnai Fiazak tabok jora school lang ni manka WKL 0 Killa Morning Club 1 फाउल्स का इशारा फिर क्या वो सपोर्टिंग और करे नहीं बागई खना संग नो गई मन्नाई UB Nagar versus Noabari High Secondary School 30 तारीख को संग नो गई मन्नाई Kantia Kami FC versus Teripa Kami FC quarter final Bulemini Hayung Zamatia बहुत ही सुंदर बेलायके सुंदर खिलाई नारक पाइका चिरान मणिपुर का खिलाड़ी जर्सी नंबर 11
साबात जमाटिया WKL का टीम का कैप्टन नाइशा। क्रॉस, बहुत ही सुंदर क्रॉस, बहुत ही सुंदर। मेलाई नाइठक लाइए क्रॉस खाइखा फिया गोल। WKL का खिलाड़ी परिवर्तन, जर्सी नंबर 13 17, जर्सी नंबर 17, जर्सी नंबर 11 आउट, जर्सी नंबर 17 इन, जर्सी नंबर 11 आउट, यानी कि जर्सी नंबर 11 बाहर, जर्सी नंबर 17 अंदर। किक किला मॉर्निंग क्लब के लिए तेब सुबह मानी बांगे बोयार जमाटिया जर्सी नंबर 15 ऑफसाइड का इशारा। असिस्टेंट रेफरी अभिजीत दास, बहुत ही एक्सपीरियंस रेफरी, ऑफसाइड का इशारा दिया। जर्सी नंबर 14 बहुत ही सुंदर क्रॉस, बहुत ही सुंदर, बढ़िया कीपिंग, बहुत ही बढ़िया कीपिंग WKL के लिए अमित जमाटिया। बहुत सुंदर स्किल, बहुत ही सुंदर क्रॉस। लॉटरी फर्स्ट प्राइज मान खा जतन टिकेट खुलागुई नाइबाय के बेलाय के चानाय फर्स्ट प्राइज उनका नंबर 5 7 8 9 5 7 8 9 8 9 5789 5789 5000 सेकेंड क्वार्टर फाइनल लॉटरी फर्स्ट प्राइज माननाय 8329 8329 Jadi nangui tong angklai takor orang hai saklai be tolau phai prize phai dei phana ni bagoi phai dei nungthung je nangui tong angklai noi ni jaga bo tolau lok 9 দ্বিতীয় পুরস্কার का 8329 যদি nangui tong angklai tolau phai prize lang thana ni bagoi Belai na thujak bai khana cylinder din dongko isap khai ne gaglai 120 টাকা थांनायखौ 120 টাকা बायनो जों मणिपुरनि आसामनि प्लेयार मिजोरामनि प्लेयार्स ताइ कलकातानि प्लेयार्स विभिन्न जायगानि फाइ थांबायजाक आबोन नुगै माननाय हानि बाङै आं दर्शक नायनानै साग्लायफियो खोनाबो हायनाय तिनि नजरावनो जतनो फाइ ने फैनानै बागै इबि नगर एकादश बनाम नवबारि हायर सेकेन्डारि स्कुल एकादश karena contohnya Nowari Higher Secondary School Ekados Bodam UB Nagar Uttor Bojendra Nagar jotono na saklaibo khana bahai hai tinin jara phai ne bag naitokle box bisitaroka sundar bat kintu sabat tomagani khaiman kintu back pass karika bole mani niak bol bole mani sabat kintu hai madi patar thangka जेसम नहीं टूर्नामेंट बिदाय थानाय
3 लाख टाका इमां नुक तंगमानि किन्तु इमां तुयो कसगै थांनाय हानि मागो तिनि दोनो टीम ने बागै बेलाय बेलाय गुरुत्वपूर्ण खेला हानि हाय 6 बिगा boy niak ngepol boy boleh muni hai to piga WKL ningoi Suganto Bokto right out pass kai ruka kintu to tadi khaimat kintu sudah tu kintu kalau sujud tamani kintu hai sujud hatara wi tangka WKL ningoi bol phiro ko pepika masmat Action nungul be agak itu Killa Morning Club. Action nungul be agak jak Killa Morning. Touro piga hai defense. Sundar pass bok tu niak ngebol. Killa Morning. Jersey number 20. Jersey number 20 skill khai toka kintu hai ball philo piga. Acai Sukha naik lepas ke ruka Killa Morning Club ni ngoi goalkeeper mas mana tawis pika hai Killa Morning niak ngobol Chondo receive hai tawis pika kintu ball soi pika sabat kintu sabat ka control ball receive sabat tok tawi ruka hai Suganto niak ngobol Suganto tomajani khaiman Suganto or por 2 বছর চ্যাম্পিয়ন খাই থাংজা কিলা কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন তৌরিপিকা হাই সুজা গোলকিপার নিয়া গো বল কোন ওয়ানানি কই কিলা মর্নিং ক্লাব নিঙ্গই গোলকিপার নিয়া গো বল হি তলানি প্রস্তুত তৌরিওকা হাই কিন্তু কোন প্লেয়ার কাভারিং খেবে নেবে বল সুজা গোলকিপার নি ইয়াক বল হাই তৌরিং বল নাইতগলে তৌরিপিকা खेला 50-50 चलो हुई तंगो नाइथक जोतनो काम थंग तंगो स्किल रिसीव पासिंग हेडिंग जोतनो बेलायनो नाइथक लाय थंगै तंगो WKL yak ngobol tawri pika hai shot khai pika naithok lai kusuk lai tawri pika sundar receive naithok lai khakla beri faida ka kintu hai jersey number 14 hai ball 6 pika Power Suga calling Ekados 1 WKL 0 Ani bokto ni yak ball tomajani khaiman box bisium ball kintu handball ong hangklai penalty ani ball phirok phai pika Sundar pass naithokle passing khai rokha boni logeno corner kick 3T over corner kick manka WKL corner kick tomajani khaiman dorsor nasimi tongjak naitoklai tawari ka box siok ball kintu hai ball phirok pai pika Killa Morning Ekados niak ngobol tawari ka right out offside signal rozaka offside banjaka good decision injury time tai 2 minute injury time tai 2 minute 2 minute tongko tomajani khaiman 2 minute bisingo basiko loi piga সময় খুব অভাব দ্বিতীয় বিভাগে খেলা পাইতে নিয়া গেল 14 বিভাগ Killa Morning 1 WKL 0 box bisiya ball kintu suja goalkeeper niya go ball pusogoi nai mano paya sang jora khana bahai nai ne bagoi jotonano saklaibo Bona karsangka sar nasibay dinay hai Killa Morning niak ball jersey number 14 back pass kari ka boni lagono jersey number
Jersey number 9 offside. Amel kanan ni sujug man thanai tai sarsap ni bisingon result jeng man sinai sab tabok seng clear ke saklaya ko aini hai doktor ni kompak kintu sujug tak mane paling chance tang mane hai ni hai kon sabat tawui roka kintu hai ni hai ball phiroi phaika khela pai thangka Killa Morning semi final jaga senamui naka Killa Morning semi final thengani jaga senamui naka jeng nuknai Killa Morning ni khela 30 tarik je keplai 30 tarik ko je thengui keplai nai abar ko thengjak nai kain